Hingke ang tabok nirokni bagwi kaisa toifimani tamo hingke relabel yang tui hingke nirok mo full time bo himao part time bo himao yang-tui hingke nirok full time no nirok salary bo kwbangma no manaya omo hingke game ya game hingke haine part time haine hingke omo hingke tabok full time no khaimanai ta nong nogo tongtotui bo chakri khaimao hingke borok je nono haike khaiding sala hingke haike pa khaijaknai ta hingke tabo takto baire o lockdown choli tongbolai hingke lockdown cholemani bagwi hingke nono nogo tongtotui no khaironai borok hingke samung rok khaironai ta nini laptop tonga nangnai laptop hingke o jaga laptop tonglaha hingke khaimao kaham khe hingke mobile bai hingke khaimaya khánai ta hingke o jaga swkang bomahai khe nong selection wngnai bomahai rokni bagwi nirokno kaham khe saikha rok rani hingke o jaga 1000 ni exam maronai 1000 ni hingke o jaga pass mark wngkha ni nangnai 700 ni hingke nong o jaga easy pass wngthangnai bahai ta hingke o jaga o score kwbang laha hingke nini kwbang no salary manai hingke score kom hingke tabuk 700 ni kom wngha hingke nong pass wngya khanai bahai hingke tripura chakri rogo tabuk khailai hingke bwswk rangma o jaga o 20000 haike 25000 30000 kwk wngha khe bo haike ma belai hingke o jaga hingke nini kwbangma no salary bo manai hingke tak bahai khe manai hingke nainai de o jaga swkang exam rogani hingke 150 ni exam rok ranai 60 minute hingke 150 ni exam rok phaionai 45 minute bo haike no exam roima thanai o jaga exam salsani bisingo no ta hingke salsani bisingo tebisa phase 2 hima rok phaionai hingke 200 mark ni o jaga written rok verbal rok bo haike communication rok ma khainai ta hingke 60 minute ni hingke tei 300 ni o jaga exam rok phaionai bo haike ma khainai hingke 60 minute ma phaionai somoi hingke tei interview najaknai 200 ni interview najaknai 45 minute najaknai pasta jora aswk hingke pasta jora najaklaha hingke teibo nainai laikra nang hingke nong 15 din ni bisingo no chakri bo mai thangnai nini email o sokpainai bo haike no hingke nong nogodi tongtotoi de nong khaidi hongjaknai haike baire phaikhe de khaidi hongjak painai baire o to wngya khanai tani hemale omo takto lockdown rok choli tongo omo hingke all indian bagui ta kubui omo haike manai rok bwswk kwbangma chawi tongbai bahai rok no chong siya-khoni bagui chong silaya wngui tongo hingke tabo omo haike no bui no bo sirodi tabuk nirok bui no bo sirolaha hingke chini tak chini borok rok omo haike silaha hingke kisale omo wngnai niya de haini bagui chini borok ya jotono sirodi ta bahai hingke tabuk o jaga nainai laikra teibo bui score khaigui o jaga chakri maibai mani naidi first job rok borok score bwswk kwbang kwbang nagui o jaga o online tei interview marnai hingke tei mobile bo naidi mobile bo mao borok free malaha iphone rok mao yang-tui mobile bo free manai nong boni pore khe omo bo rang bo o jaga package manai ta bo haike no yang-tui khailaha hingke longkha no chanai ni kopal kaha no himao try khaigui naigana hingke haike se chong jeno phano omo wngkha niya de experience bo phainai tei subo omo magui thanglaha hingke bo longkha khe chanai salary bo bwswk manai tabo o jaga nainai phinai tei waisa hingke salary hingke 50000 50 lakh rok tongo do bo hingke je nini omo ni hoite ta ang ta kaham khe naimanliya o jaga bengthala hingke 50 lakh hingke bahai khe homale omo monthly ya bo omo hingke per year o manai ta year o aswk rok kai mao haike bosoro 10 lakh ni bisingo wngmao bahai khe himale abo 10 lakh ni kom to wngya khanai nini hingke je nini score kaha nong performance kaham khailaha hingke nini salary bo kwbang nai bahai no o jaga hingke ta hingke mungsa wanajaknai kwrui omo company rok ya company rok wnglaha hingke se ai kisa omo rok wngoi thango
jarok ke rangtui trengui kharjak omo rangtui kharnai jarok ya amo hingke ta angbo kiriwo rangtui kharnai jarok no hingke ani bagui omohai rok no hingke angbo video upload omohai rok nirok no phunukya hingke angbo kiriwo omohai rok ni bagui hingke nirok bo try khainai lidi omo no tama tama khe ma khainai o jaga phunukjak tongo ari khe nainai mao omo hingke available omohai ta. Hello everyone, today I am here to tell you about proctoring and how in a very simplified manner you can set up proctor for your own test. As you can see on the screen, I have opted for a backend development test and I can get started with my round. As soon as I will click on this button, this will be round number 1. But before starting the round, there is a small process which we need to take care of. As you can see, this is how the entire proctoring setup looks like. In only 3 simple steps, you will be able to enable your proctoring. Firstly, you need to test your mic and camera. That can be done with the settings menu over here. You can just check your camera, your microphone, it is working fine. You don't need to make any changes. Omo exam rok ani poro bahai ke khainai bo hairok ni bagui nai rok macha ang jero ni rok no phunugui rok phinai te waisa exam ni rok bahai ke ronai computer bai omo jat setup khaigui roi ronai do ke masa wanai yogo tabo ang boni ni loge o tongo tangba hingke ni rok ani channel no subscribe khai ko hingke subscribe khaigui ni rok buino bo sirodi tei buino bo share khailai di ta hingke buino bo subscribe khairodi khailai di hingke kwbangma siya tongnai rok no bo sirodi bo haike hingke omo no mala hingke kwpal bo kaham nai chini bagui haini bagui no ang omo no toi ma phai o hingke chini oro to tabo chakri maya kwbangma no tongbai high qualification kwbangma phano haini bagui omo haino khaila hingke lengkha no kwpal chanai haini bagui samani aswkno hambai jotono no.